Kaži Braki kad si spreman. Na kolecu, stani na kolecu. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Srećno Ivi rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Duvaj! Ajde, duvaj! Majka pomaži, ajde Majka. Ajde sad, duvaj. Ajde, happy to you. Braki, daj upaljač. Daj meni taj upaljač. Evo ga upaljač ovdje. Ajde, jesi spreman? Evo ga i Rasko. Ajde, 3, 4, sad. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Iva. Happy birthday to you. Are you too? Yeah. Ajde, duvaj. Ajde, duvaj. Jako. Duvaj. Bravo, Mila. Ne treba to. Did you like it? Prvo Iva da dobije tortu. I to ćeš da dobiješ. Yeah, you look at the pizza. Kratko ulazimo u film. Bar jednostavno. To se sada Eva i Marko. Marko? Letnji kviz. Marko je malo letnji kviz. Ćao Rasko. Ćao. Wow, Maya. Yeah. Nađa. Ćao ljubavi. Ovo je malo parče, moram još... Evo tebi Maja i ovo parče. Evo ga Jaki. YouTube zvezda. Glumac mali. Puta? Puta Marko? Ajde momci, pojavite se gore malo da odmaknete. Tako. Marko. Nađe? I want to use it. That's a normal. He might. Baby, jel ti jedi? Ona ne jede tortu, ona jede samo ovo. Sad je opao on tamo. Evo baby, evo da ono. Ko je sad na redu? Mija. A ti imaš već kašicu? Ne? Evo. Ćao ljubav. Ćao. Ja sam ti rekao ti kad treba prvo da jadeš, da večeraš. Ušli ste na film. Dobit ćeš. Nema. Evo sad ćeš i ti. Sad ću ti dobiti. It's N. Dami. Really? That's not. Evo Sofija. Sad ću dobija. I don't even know what language. Evo, idemo u krugu. Sad ću ti da dobiješ, Marko. Lina? Evo, da, idemo u Chocolate cake? krug, da. Oh, I want to have like. Će čokolad ili će tiramisu? Tata.
Hvala, Niko nije alergičan. Šta smo Mama. dobili, Jelena? Lina? Bibi. Sačekaj.